Dobrodošli u još jednu epizodu Skrivene stvarnosti. Podcasta gdje istražujemo najdublje misterije našeg univerzuma kroz prizmu nauke. A danas ćemo uroniti u intrigantni svijet Kardashev skale. Koncepta koji je jednako fascinantan koliko i mističan, tako reći. Kako klasifikujemo napredne civilizacije u svemiru? Šta nam Kardashev skala može reći o mogućnostima postojanja takvih civilizacija? Pridružite nam se na ovom putovanju kroz vrijeme i svemir, dok istražujemo naučne temelje i špekulativne aspekte Kardashev skale. Šta je to Kardashev skala? Kardashev skalu je 1964. godine predložio ruski astrofizičar Nikolaj Kardashev. Ova skala klasifikuje civilizacije na osnovu njihove sposobnosti da koriste energiju. Postoje tri osnovne vrste civilizacija, ali kad kažem da skala kvalifikuje civilizacije na osnovu njihove sposobnosti da koriste energiju, to zapravo znači koliko su one razvijene, jer što civilizacija koristi više energije, to je naravno razvijenija. Tip 1 je civilizacija koja može koristiti svu raspoloživu energiju na svojoj matičnoj planeti. Tip 2 je civilizacija koja može koristiti svu energiju svoje zvijezde, odnosno Sunca, pričali smo to nebrojeno puta do sada. Tip 3 je civilizacija koja može koristiti energiju čitave svoje galaksije. Za sada nepojmljivo. Prije nego što uđemo dublje u svaku od ovih vrsta, važno je napomenuti koliko je ova skala korisna za razumijevanje našeg mjesta u svemiru i potencijalnih tehnoloških napredaka. Pa počnemo sa tipom 1 civilizacijom. Mi smo prema mnogim naučnicima negdje između 0,7 i 0,8 na Kardashev skali. Da bismo dostigli taj famozni tip 1, morali bismo da ovladamo svim oblicima energije na Zemlji. To uključuje obnovljive izvore energije poput solarnih energija, vjetroelektrana, geotermalne energije, pa čak i napredne tehnologije kao što su fuzija i antimaterija. Antimaterija? Šta? Molim? Pa mi još uvijek ne znamo ni šta je to. Znamo da postoji, znamo i praviti pretpostavke o tome šta je i kako je neka vrsta dark energy, odnosno tamne materije, ali još uvijek smo u totalnom mraku. Treba razumjeti da smo mi u svemiru, u poređenju, kao mravinama na Zemlji. Trenutno istraživanje fuzije je obećavajuće. Tokmak i druge vrste fuzionih reaktora razvijaju se kako bi stvorili održivu, čistu energiju. Projekti kao što su ITER i druge međunarodne suradnje ciljaju na stvaranje prvih komercionalnih fuzionih reaktora. Izazovi pa održavanje ekološke ravnoteže. Dok se povećava energetska potrošnja, to je veoma kritičan izazov. Također, politička i ekonomska stabilnost igraju veliku ulogu. Potrebne su globalne inicijative i suradnje da bi se prevazišli ovi izazovi. Mnogi se sa mnom neće složiti, možda mnogi i hoće, ali protestanti ispred ovih eko-zelenih ne razumiju ni pojmove energija, načine njihovih dobijanja, pa da idemo u totalnu krajnost, ne znaju ni za šta protestuju. Pored tehničkih izazova, tu su i društveni i politički aspekti, naravno. Kako bi prelazak na tip 1 civilizaciju uticao na globalnu politiku i ekonomiju? Da li bi to smanjilo nejednakost među narodima? Ili možda stvorilo neke nove oblike sukoba? Ostaje pitanje, ali vidjet ćemo. Prema nekim istraživanjima, predviđanja za dostizanje civilizacije tipa 1 na Kardashevoj skali variraju. Jedno istraživanje sugeriše da bi najbolja procjena za dostizanje statusa civilizacije tipa broj 1 bila u periodu od 2333. do 2404. godine.
Ove procjene su napravljene uzimajući u obzir trenutnu stopu rasta potrošnje električne energije, kao i ograničenja koja se nameću, ekološki izazovi i održivost. Međutim, važno je napomenuti da ove procjene su vrlo špekulativne i podložne su mnogim neizvjesnostima. Napredak same tehnologije, društvene promjene, ekološki izazovi i mnogi drugi faktori mogu značajno utjecati na brzinu kojom se čovječanstvo kreće prema statusu civilizacije tipa broj 1. Mislim, da bi lakše razumjeli, do juče smo mi jahali konjska kola, a sada vozimo neka električna auta. Ajde, to čisto da uzmemo kao primjer. Tip civilizacije broj 2 mogla bi koristiti svoju energiju svoje zvijezdi, to jeste sunce. Najpoznatiji koncept koji podržava ovu ideju je Dysonova sfera. Dysonova sfera je hipotetička megastruktura koja obuhvata cijelu zvijezdu i hvata veliki procenat njene solarne energije. Ovaj koncept je misaoni eksperiment koji pokušava da zamisli kako bi svemirska civilizacija zadovoljila svoje energetske potrebe, kada bi one premašile ono što se može generisati samo sa resursima matične planete, odnosno naše ove zemljice. Prvi moderni prikaz takve strukture bio je u naučno-fantastičnom romanu Olafa pod nazivom Star Maker 1937. godine. Koncept je kasnije istražio fizičar Freeman Dyson, koji je u svom radu 1960. godine Search for Artificial Sterile Sources of Infrared Radiation, Dyson je spekulirao da bi takve strukture bile logična posljedica rastućih energetskih potreba, tehnološke civilizacije i da bi bile neophodne za njen dugoročni opstanak u ovom svemiru. Iako nemamo direktne dokaze o postojanju Dysonovih sfera, koncept je proučavan u kontekstu vanzemaljskih signala. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, to smo spominjali i ranije, istražuje anomalije u svjetlosnim krvinama zvijezda koje bi mogle ukazivati na ovakve vrste struktura. Nedavni primjeri kao što su neobične svjetlosne krive zvijezde Tabi postakli su neke vrste špekulacija o mogućnosti postojanja ovakve vrste megastrukture. Izgradnja i održavanje Dysonove sfere zahtijeva tehnologiju i materijale koje trenutno ne možemo ni zamisliti. Ali kad kažem baš ne možemo ni zamisliti, potrebne su tolike količine energije i materijala da trenutno neću ni da spominjem brojeve jer je besmisleno, to jeste nemoguće pojmiti u glavi toliku količinu energije. Pitanja stabilnosti takvih struktura kao i njihovo održavanje predstavljaju ogromne tehničke izazove, ali šta će se događati u budućnosti, pa vidjet ćemo. Kako bi uopšte izgledao svakodnevni život unutar takve vrste civilizacije? Da li bi ljudi živjeli na ogromnim stanicama oko zvijezde ili bi se razvile potpuno neke nove forme društvenih struktura? Tip 3 civilizacije je još fascinantnija. Ona koristi energiju cijele galaksije. Ova civilizacija bi mogla koristiti energiju miliona ili milijardi zvijezda, možda čak i crnih rupa. Ne znam ni ja kako, niti bilo ko na svijetu trenutno zna, ali imamo neke pretpostavke i teorije. Postoje teorije o megastrukturama kao što su crvotične ili galaktične transportne mreže, koje bi mogle biti dijelo ovakvih naprednih civilizacija. To su kao neki portali u svemiru, ali to je totalno druga tema. Astronomska istraživanja u potrazi za neprirodnim izvorima energije, poput onih koji emitiraju ekstremne količine energije, mogla bi pružiti tragove o postojanju ovakvih civilizacija. Izazovi, pa skala i složenost ovih struktura su nezamislive. Pitanja komunikacije, transporta i održivosti su na potpuno jednom novom nivou koji prevazilaze i naše razmišljanje. Kako bi izgledao odnos između ovakvih naprednih civilizacija?
i njihovih planeta ili zvjezdanih sistema, jer bi sigurno morale postojati. Zamislimo društvenu strukturu unutar galaktičke civilizacije. Kako bi se organizovale političke i ekonomske strukture na tako ogromnoj skali? Da li bi postojale centralizovane galaktičke vlade ili decentralizovane autonomne zajednice? A dobro, ja postavljam svakakva pitanja, to je totalno neka druga tema. Ali odosmo mi u neke naučno-fantastične filmove, ali vjerujte, i ono što smo gledali 90-ih kao naučno-fantastične filmove, sada je nekako naša realnost, jel da? Pored osnovnih tipova, naučnici i teoretičari često spekulišu o mogućnosti postojanja civilizacija iznad tipa 3. Kako bi izgledala civilizacija koja može koristiti energiju cijelog univerzuma ili čak više od univerzuma? Ove teorije, iako spekulativne, otvaraju vrata za fascinantne rasprave i dalje istraživanje. Iako Kardashev skala, gdje je Nikolaj 1960. godine pokrio samo 3 vrste, mnogi razmišljaju i dalje. Tip 4 civilizacije koja koristi energiju cijelog univerzuma ili čak multiuniverzuma. Postoje li uopšte granice tehnološkog napretka ili je moguć beskonačan rast? Stephen Hawking i drugi teoretičari su spekulisali o mogućim vrstama ovakvih civilizacija. Teško je i zamisliti dokaze za ovakve vrste teorija, ali kvantna fizika i teorija multiuniverzuma pružaju okvir za razmatranje ovakvih ideja. Koncepti poput kvantnog računarstva i naprednih vještačkih inteligencija također igraju ulogu u ovim špekulacijama. Kako nas razmatranje Kardashev skale može da inspiriše i utječe na našu budućnost, tako isto može da nas prepadne. Razmišljanje o mogućnosti naprednih civilizacija može nas motivisati da istražujemo nove tehnologije. Unapređujemo naše društvo i tražimo održive načine korištenja energije. Proučavanjem ovakvih vrsti koncepata postiče se napredak u oblasti astrofizike, inženjeringa i energetike. O društvenom utjecaju možemo malo isto pričati, pa razmišljanje o naprednim civilizacijama naravno da može proširiti naše vidike i postaći globalnu suradnju kako bismo rješavali zajedničke vrste izazova. Pitanja održivosti i odgovornog korištenja resursa postaju centralna tema kako napredujemo prema tipu civilizacije broj 1. Također, razmišljanje o Kardashev skali može nas postaći da se zapitamo o našem mjestu u svemiru i naše vrste odgovornosti koja može oblikovati budućnost nas, naše galaksije, ali i cijelog univerzuma. Ja trenutno ne želim da obrađujem niti spominjem mnogo civilizacije iznad tipa broj 3, gdje je i Nikola Kardashev završio. Možda u nekoj drugoj epizodi ćemo napraviti čak neku vrstu poređenja šta bi bilo kad bi se susreli sa ovakvim vrstama civilizacija. Za sada, Kardashev skala pruža fascinantan okvir za razumijevanje mogućnosti tehnološkog napretka. Iako smo daleko od dostizanja čak i tipa 1, 2 i 3 civilizacija, da i ne spominjem, samo postojanje ovih koncepata inspiriše naučna istraživanja i špekulacije. Šta bi se desilo kad bismo otkrili signale od tipa 2 civilizacije ili tipa 3 civilizacije? Kakav bi utjecaj to imalo na našu vrstu civilizacije i našu perspektivu o samom univerzumu? Tu su pitanja na koja tek treba da pronađemo odgovore, ne sam ja, ni vi, nego, kako da kažem, možda neki naši najvažniji filozofi u trenutnom vremenu. Vama hvala što ste slušali današnju epizodu Skrivene stvarnosti. Nemojte zaboraviti da lajkate i šerujete naš mali kanal koji tek kreće. To stvarno može pomoći da dostignemo malo veću vrstu angažiranosti. Pridružite nam se i sljedeći put dok nastavljamo da istražujemo duboke tajne našeg univerzuma. Vama još jednom hvala i imate veliki pozdrav.